Asibingelele mbukeli sikwamkeleke kusigaba sokugcina salokho nje uhlelo lakho linqayizo vele iKaizer News Talk uyibukela igama uSimangele Sibongo sami ngwakachiro Snayike udokotela uzipho zonke Mkhize ovela kusonke isibhedlela esizimele okuyona ke iMelomed Hospital isikhuluma naye ikakhulukazi ngayo ke nje iprostate cancer okuyona ke cancer noma ke umdlavuza ohlasela ke abantu besilisa ukubona ke umdlavuza wesinye isikhuluma ngawo ke ikakhulukazi njengoba bonakala ukuthi ke uyinombolo enkulu yokubulala bona ke nje abantu besifaza abantu besilisa ikakhulukazi uyaqoqozela ke kuluhlelo lethu abantu besilisa abaphume engakezwa lutho nje emzimbeni yakho once you reach the age of 40 sokumhambe ke uyohlolela ukuthi ke unayo yini icancer yesinye okuyona ke ehlasela ke bona abantu besilisa ngiyafuna ukuthi kunikezele lithuba Dr Mkhize ubukade uchaza iphuzu libalekile ukuthi kuyabonakala ukuthi cancer number 2 eyisizathu ukuthi kushona abantu besilisa but you're saying ukuthi lento ingakwazi ukuthi igwemeke uma abantu besilisa bangaphuma bahambe bayohlolela leli sifo just to put emphasis on that ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi abantu besilisa bangayithatheli phansi indaba yokuthi bahamba bayohlolela impilo yabo once they reach this age of 40 nanokuthi mhlambe kumbukele omunye osethathekile Dr Mkhize othi anginayo iminyaka u30 but sengiyahalela ukuthi ngihambe nami ngiyohlolela ukuthi nginaso lesifo kucommon kangakanani mhlambe ukuthi umuntu engakafiki age ka30 kuma cases that you're dealing with mhlambe engakafiki kuminyaka u40 uthola ukuthi mhlambe unaso lesifo Akwandele, it's highly unlikely but get from 40 upwards then ila usithola khona but nakhona ngicela uemphasize ukuthi 40 sithi laba ba high risk must high risk leke yabakhona cancer khaya ne cancer yebele but ordinary population mawuthi umuntu omnyama age 45 okay bese ukuthi abanye ke abangekho high risk abangebona futhi abantu abamnyama bese sithi baqala ku 50 ukucheck all right because bona be abayona high risk bona no ukusho ukuthi nje umbuzo wami bengikade nginawo ukuthi kubantwana kuke kwenzeka mhlawumbe wathi come across a case whereby there's umntwana omncane othola cancer cancer ibe isikhathi siningi le cancer yabantu abadala kuke kube khona imigomo njengoba nje dokotela abanye abantwana bayijove kuthiwa mhlawumbe ivimbi cancer njalo njalo uma sikhuluma ngale kukhona mhlawumbe imigomo ekhona abantwana abakwazi ukuthi bayithathe kuvimba ukuthi mangabe sebefika kulama ages kube ukuthi abayitholi no so I'm sure lemjovo lokhuluma ngayo kukhona umjovo to HPV yabo so kunama cancer lawo are related to kwesinye isikhathi kwama virus yabo so yona le umjovo leke ikujove ukuze ilo i-cancer ikwazi ngafiki ungakwazi uthola leyo virus bese ke yenza cancer kodwa le i-cancer yama genetics unfortunately ayikho into ongayenza ukuthi ukwazi ukuthi uyivimbe into ongayenza nje ukuthi ucheck ukuze mayitholakala itholakala okusho ukuthi umjovo nje la umgoma akukho ukuthi ungathi mhlawumbe umntana uzomjova uzomgoma ukuze akwazi ukuthi avimbele but ezinye izinto engiyibonile dokotela ngesikhathi kade ngifunda nje kabanzi ngayo prostate cancer ukuthola ukuthi exercise nakho kudlala umthelelo omkhulu ekuthenini mhlawumbe ukwazi ukuthi umuntu kumvikele ekuthenini angeniswa lesifo awusichazele ngalokho doctor ukuthi kuyinto eyiqiniso kangakanani ukuthi uexercise mhlawumbe akwazi ukuthi kumlekelele umuntu yes sithi exercise nje umzimba wonke kuyawonakekela kunobuhle okuhambisana nje exercise kusukela enhliziyweni yakho kuyiprotect inhliziyo imithambo yegazi yonke into including izifo ke masithi izifo siba holistic ne cancer nayo kukhona ukuthi ibenefit yok exercise but njengoba ngishilo ukuthi la noma ngenza yonke into uyenze right kukhona amadengu babonayo ukuthi lo muntu uphila impilo right perfect udla kahle but iba khona lento so i risk enkulu kakhulu lo i risk ekuma genetics so umuntu angathi ngoba hayi ngiphila impilo right ngiya exercise ngi healthy but I so angizoyichecka lento ngoba ngeke izifike kumina cha akulona iqiniso le you have to go to hambe your check noma ngabe kuthiwa exercise noma ngabe uphunakekela kangakanani impilo yakho but kubalekile ukuthi nje uhamba uyohlelela ngiyafuna ukubheka ukuthi doctor njengoba udila ngama cases every day abamangakanani nama success stories whereby niyakwazi ukuthi nimlekelele ngempela umuntu mangabe sefikile kunina akwazi ukuthi inqobeke icancer kungakanani mhlambe kumbukele umuntu osesha uvalo mhlambe kulama symptoms wakhe ukhuluma ngawo doctor ukuchama njalo njalo okumkhombisa ukuthi ngazi ukuthi mhlambe unawo ama signs mangakanani ama success stories whereby niyabalekelela ama patients akwazi ukuthi alapheke ngicela ukuthi ngiphinde ngibuyele kuma symptoms kwesinye isikhathi uyothola ukuthi ngoba iprostate into ezokhula kithi sonke igland sengikhuluma ngegland ke manje sithe iprostate igland lehlala phambi kwesinya sonke sinayo izokhula kithi sonke yenza ama symptoms kodwa kwesinye isikhathi iyayikhule
ukukhula ngoba sekune cancer phakathi yabo. So ama symptoms lawo omchamo kungenzeka nje ukuthi prostate ekhulile engenayo cancer futhi kwenzeka futhi prostate ekhulile ngoba isikhuliswa cancer. So imajority ungaba nalama symptoms mase kuchecka kodwa sibona hayi iprostate nje ekhulile ekwazi ukuthi imanage ngenye indlela engahambisani necancer yabo. Okay. Yeah, kodwa ke sengibela indaba yama success stories no most yabantu especially thina njengoba sisebenza ku private practice bafika early fortunately abantu and bayakwazi ukuthi batreateke yabo. Sinenqwaba yabantu sibatreatile abahambile bayenza treatment bagcina be right yabo. So into ebaluleke kakhulu ukuthi lento itholakale early ngoba iyatreateka manje itholakale early. And I believe ukuthi lama social stories okhuluma ngawo dokotela is because bafike early laba bantu besakwazi ukuthi bafike early. Let's give you this opportunity sisemaphiselena luhlelo lodokotela just ukuthi ugcizelele noma uqoquzela abantu besilisa babukele uhlelo lethu ukuthi baphume ngobuningi bahambe bayohlelela yona iprostate cancer kakhulu kanje ngoba sikuyona inyanga yabantu besilisa. Yeah, bengizothanda ukuthi wonke umuntu wesilisa nje sesikhulumile ukuthi ubani afanele bahlole banganqaba abantu bangasabi kwesinye isikhathi ngi practice yami uthola ukuthi umuntu usegula kasekho right sekufika umama sekuyena osemletha lapha nokuthi hayi tshela udokotela ukwenzakalani ngicela sisukumele impilo yethu sabantu besilisa akekho umuntu ozokustigmatize ngalento kwesinye isikhathi uthola ukuthi into ecabanga ukuthi inkulu kanti into encane yabo i-technology yethu nocwaningo selenze kwaba lula zonke izinto lesifo nje selapheka as long as kutholakala early uzolithola usizo. Uma ubheka inombolo zabantu besilisa abafikayo ku practice bezochecka nje beyichecka abanye hayi nokuthi mhlawumbe khona ama symptoms ababonayo uyaculiseka uyabona ukuthi mhlawumbe sikhona isigaba esisihambayo khona mhlawumbe impumelelo bakhona in terms of awareness around umdlavuza wesinye lohlasela abantu besilisa. Sekungconywana impela kodwa still akafiki lapho ukuthi umuntu ezoculiseka khona yabo. Mawuthi uyabheka mhlambe abantu besifazana bahambayo bayochecka kuma gynecologist abenza lokho kuthiwa opapsy bayasidlula thina kakhulu inamba yabo. Kodwa ke nginethemba lokuthi as long as sizoba nama awareness campaign kanje nolwazi oluba khona einkundleni zokuxhumana kuma radio nama TV njalo kuzoya ngokuyo ukuthi abantu besilisa bakhululeke ukuthi bahamba bayocheckwa bangazi bengaqhuquzeliwe. And for ababukeli bethu mhlawumbe bangafisa bathole more information and also kusizakala from you Dr. Mkhize just ubatshela mhlawumbe ukuthi ubase kusiphi isibhedlela kuphi laba bakwazi ukuthole khona. Okay, sitholakala eMelomed Hospital yase Richards Bay silapha first floor. Yeah, uDr. Mkhize uyena kuphela uDr. Mkhize khona lapha. Angazi noma ngifuna number yocingo noma. Right, inombolo yocingo yes. I think sizoyishiya number yocingo. Okay, all right. Sasibonga kakhulu ke Dr. ngesikhathi sakho osiphe sona kulihle lethu sithemba ukuthi ke ababukeli bethu bazophuma ngobuningi beze nje bazohlola bahambe baye nasemtholampilo abanye abaqhalile kakhulu na Richards Bay bayohlolela isifo somdlavuza wesinye kakhulu kanje ubuveza Dr. ukuthi siyabonakala kakhulu njengesizathu esinombolo 2 sokushona kwabantu besilisa kulo izwe leSeningizimu Afrika. Ubele khizere nyiso ke sifinyelele kona ke nje amaphethelo alo uhlele bese kuthulele lo lesikulo namhlanje uSimangelo kaChiro ngihamba nalo lonke ke ithimba leKaizer News Talk asiphinde futhi ke sihlangane ngokuzayo.